Biyag ti tao. Ala, sumraktan, Josie. Dito iti boarding house ko. Dito'y gayam. Pasensya ka na. Saan analawa? Kan adda amin dito eh. Paglutuan, lababo, CR kan pagturugan. Talaga akas na, tanangin na ti abang dito'y syudad. Mayat kit di dito yan tabukod mo amin. Wan nga rod, kan nagmaymay sa akmat. Talaga ka di nga awan pa asawam, Mike. Ang mga no ilimlimod mo lang ti kaaddat asawam. Baruak pa, Josie. Inaram ka nga rod, no adda na asawa. Sika, ti kaunaan a GF ko. Ha? Aday di inaram ko, kung di nakmat inaklon. Sika laang tinangaklon kanyak. Isong agyaman ako na ikan ka, Josie. Kastoy gayam tirik na ti adda mga ayat. Nakaragragsak. Anyangay daramidag dito Awan agtalinad ka lang dito'y boarding house ko. Panawan kay tagsapan umapanak ag trabaho. Sangputan kan tumaran iti malam. Alang nga rod, sika ti makaam mo, Mike. Ang asikaswantan to ti panagkasarta, Josie. Takayat kan nga ikalaysa. Urisan abong ga kasar. Basta agbalin alegal ti panagdanata. Di mo pa ila panunutan date na. Dumtang tulat ta date na. Saan pa nga ita? Agurnong kapay. Adamat insagpet mo a babae, Mike Barok. Asino day jay? No biham? Uy na Marta. Pasensya no jak na ipakada. Tanarabyan kami na simmang put iti kalman. Kat agnaadan di tadagus mo? Uwan na. Oray na yun taabang ko ano ko Tadamat in kadwak ngagnad iti boarding house ko. Ay saan? Jakag panayon. No mano ti abang mo isulatan. Tamok matirigat mo agtrab-trabaho, Barok. Agyaman nga rod ano kasta nana. Kat agtrab-trabaho ka di tinobyam. Anya trabaho na ngay. Awan pa'y trabaho na nana. Isong agtalinad pa iti boarding house ko. Malakot na. Naimbagla para luto iti kanam kan para laba iti kawas mo. Umay ka manganan, Mike. Di kan rumor amapan mangan, tainlakam ka iti balon ko. Saanan madam? Kababain? Anya ka di. Umay kakit din, tainlakam ka kunakmat. Kasla di ka payla na iruam kanyak. Makabulan mo nga agpapaay dito'y groceria. Nga mabayin ka payla. Madam. Hala, umay kan. Isupay agatangam ti kanam. Mike, di mat, awan pa'y nobyam. Adan, madam. Nabit kami pa nagayan ayat. Anya, kunam, di ka pa'y makinobya. Kunam, awan pa'y iti panunot mo ti mga asawa. Ulbud ka magkayam, Mike. Biglaan mo't nga rod ti kadant nobyak, ma'am. Ay, ala, agawaam nga rod dita. Ay. Isimpamon dagiti nanganan ta, tagtrabaho kan. May amon day ta palpa-palpa. Agtrabaho kan, tasayang ti oras. Oh, Apay kaslag pupudot kayo, mama. dayjay a Mike, pagpungpungtutan na. Ha? Apay ni Mike, mama. Basta, adaging ginad na ngagkungkun ay makapasuron. Kat ibagayo kinkwana, Ibagbagak mo't ngam awan dengdenggen na, makapasuron. No di na kay denggen, di sukatan yon. Mga ala kayon iti sabali at trabahador yun, di grocery. Narigat ti agsapol iti trabahador. Ano saklatan ni Mike nga uray at daging ginad na? Kasurun ko lang no daduma, tawan mataktakdiran na asaunan o kwa. Ha? Apay aya, mama. Awan, baybay amon day jay. Ma-stress laeng amang istorya. Iso abay abon. Madili ti sweldom ita, Mike. Tani, jakpay naka-withdraw iti ipasweldokan ka. Ha? Sapay Judy itan ti abang ko, madam. Kan naibusin ti abastumi ti nobyak. Apay ngamin asikalatan tinamnamaan na amang ipaay kadagita. No talaga mo lang ay ayatid na ka, Jay Nobiam. Tulungan na ka.
Agtrabaho mo ta. Apay, agsin senyorita lang ijay boarding house mo. Awan pa yung amin nastrikan na trabaho, madam. Ay namaik, praktikalan ti panagbiag ita. Pagananom ti babae, no di na ka matulungan. Ti kitaam iti may sa babae, katay matulungan na ka. Madam, Sa bagay, saan kayo pa yan nagkasar? Ado pa iti gundaway mo nga agpanunot, Mike. Kita man jay kumarek nga inasawa ti ubing nga adayong amiso. Kat nagmayatan ti biyag jay lalaki. aha, Wan, pudno. Bakbakit nga amang jay kumarek ngam di asawa na. Ang nalaing jay lalaki. Inusar na ti panunot na. Saan na jay puso na ti sinurot na. Jay panunot na. Isuasi ka, Mike. Di kag dardarasudos ang mga asawa. Oray man ubing kan napintas ti asawam no di nakamat matulungan. Kita tay babae amayaon na ka iti kinarigat iti panagbiag. Ag-practical ka, Mike. madam. Uray siyak no bilang adda ubing nga agarom kanyak, ay ikak iti napinta sa panagbiag na. No anya ti kukwanan tumat. Igatangak iti lugan na. Di oray ag senyoriton tulaang katawan problema kanyak. Aha, Malagawid kan, inton bigatan ti panagsweldom, Mike. ha. Apa na kay ka, Josie? Madi ka diti bagbagim? Ay, wan nga rod, Mike. Awan gaganay gayak. Aglaladutak. Kan makabakbak warak. Anya? Ne, apa yun nga eh? Wano, masikog kan. Ha? Ay, jak man amo. Jak nga minin nagbinulan idilas man. Tinasayahat, agpakita ka iti doktor. Amuan tano talaga ang masigog kan. Kuyungan ka. Kasanon ti trabaho. Jak pala sumrek awagak tibus ko tagpakadaak. Sige, makamuka, bye. Mama, rumara kon. Inakag trabaho. Ah? Mama, apa na kami suot kayo? Madin sa taldayo Masurunak. Basta aglangan latan, no kayat na day siya, Mike. Ha? Iso ka di jay mawag, mama? Wan, kuyugan na kano jay ka-live-in na ama panagpa-check up. Madi kano ti bagbagi na. Ay, day jay kat ababain ti ununan nan. En sukat nan ti trabaho na iti day jay ababae. Mama, pagrabbangan natin mang kuyog iti nobya na. Emergency nga rot. Iso nga awa-awatan nyo kumalatan. Masurunak, tapabigla-bigla mo't ngamin ti panagpakada na. Di na isakbay. Emergency nga rod, mama. Nagrigat lang arudan ti panagbiag na. Ngam nangalapay la iti pakpakanan na. Ha? Sige, tagrubwatak matan. Talaga ang masikog kan, Josie. Wan nga rod. Jak kumapay kayat tagsikog. Ngamadamot nan. Rombang lang agragsak ka. Pagyamanan ta ti kaaddanton ti anak ta. Tabindisyon day ta. Wan Nala, agawid ta nga rodan. Kan, anya ti kahit mo kanan. Anya ti pakapang panganam. Ta dumagas ta. Awan mat. Makabagbak warak lata. Napaiti panagraman ko, Mike. Ngala, kasta talaga. Aganos kawan. Malampasam tumutlaang day ta. Sorry, madam. Naladawak basit. Tay nasikasok pa'y ngamin tinobyak. Kastala kanayonan, Mike. Manipod addan nobyam. Kanayon kan amaladaw asumra. Pasaray aglangan kapayan. Aginaw ngamin tinobyak, ma'am. Kat medyo marigatan. Pasensya kayo lakuman. Narigat gayam ti aginaw. Ita, marik namon tirigat ti addasawa na. Nagdarasudos ka ngamin, Mike. Ah, Agpakalaing ka ngamin ang mga sawa. Katawan mo't pagkarit mo. Apay, adda pang biyag mo, iti agbalin nga anak mo. ikarigatak tagtrabaho para iti pamilyak, ma'am. Di mo ngamin us-usaran ti panunot mo, Mike. Nubak nang kumangamin ti pinilim,
Oray bakit ditan basta baknang mabiyag na ka nga oray di kag trabaho. Sana may satal daw, madam. Patsik adong tengtumat ti ka nito apumintas ti biyag mi. Ay naawan latam mo kon, Mike. Imposible ang mapasamak data. Awan mat nagadalam. Kasano ko bumaknang ka? Malaksid ano baknang ti asawam. Mabalbalin pa'y. Lalaki timpas ngay mo, Josie. Nagtaan nga ubing. Wan nga ron. Ay, nagrigat at talaga ti aganak. Manja kon, Mike. Ah, Ay, agimbaga ko man, takayat kon tagtrabaho. bantayam latan ti anak ta. Tas siya akong tagtrabaho. Diyak mo't itulok nga agbisin kayo iti danak, ha? Nagbasit ti sweldo. Pasaray madilipay. Iso ang masampol nga agtrabaho akmat. Asino nga rin ti mang bantay ti anak ta kayo nagtrabaho ka? Makaamo ditan basta kayat ko tagtrabaho. Ganun gayam. Agawid ta ni di lugar nyo. Tatulagan tayo ti kasarta. Oray simple la akasar. Intunto, agor nung tapay. Kurang ti kwartata. Madiskitaran ti kwarta, Josie. Basta agawid tayo di lugar nyo. Tapno makapasyarak man mo ti jay. Kan mamamok lagi ti dadakkel mo. Wento, saan pa'y nga ita, Mike? Apay, asino jay kanayo nakasarita tinobiam no kas jay ngawan ka diti boarding house yo? Mike? Kanayon mo ka di nga awagan? Ha? Saan mat nana? Sumanangit pa iti anak yun nukwa. Tadjay matla cellphone na tas asikaswanan. At da ka na yun kasarsarita na iti cellphone. Amang ano dagiti kakabagyan na, nana? Nga ta, Ah, pasensya kan Mike. Awan ko matikarba nga kamakibiyang kada kayo nga paliiwam jay nobiam. At da ngamin nangag ko idi makin innawag. Jakla kayat tagsao. Kayat ko asi ka mismo ti makaduktal iti dayta. ha? Jose, mabisin sa to anak ta. Ha? Awan mo ni Josie dito idami. Napal nga tayo mismo. Jose! Adda ka dito si Yar? Awan mo ti sumungbat. Umay ka na nako, ha? Urayan ta ni mamim. Isunan. Adda nariknak asim mardeng alugan idi parbangon. Gamjak amo no anya alugan. Idi kuan nangagwa naglukat ti gay tayo. Amangan no ni Josie day jarimwar. Anya? Oh, kasano nga taday ito yan? Sapay breastfeeding ta anak may. Awan gatas na. Napananan nga ay. Mala. Ingkabiit igatangan iti gatas ti anak mo. Kan gumatang kamutan iti battle na. Awawirak pa'y lang. Alaman nga ron, nana. Tani, kasimot ti anak may. Itay pa'y asumanangit. Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Josie. Di nakrip-replyan. Naladaw ka manan. Kastala ka na yun ti aramid mo, Mike. Pasensya kayon, madam. Sinukatakpay ngamin ti anak ko. Sa akong to imbati iti landlady. Tawan mga awir. Apay, jay ina na ngay. Awanin, madam. Pinanawan da kamin. Anya, Diyak mo. Naapay pimanaw, madam. Awan mo't nagapaan mi. Basta ka lahat-lahat na pimanaw. anya. Ay, naawan mga awir iti anak mo. Ikuyog mo ditoy. Tasyak ti mga awir. Ah? Ay, nakababain mo't, madam. Di ka agbabain ko naklangarutan. Awir kan ikakpay iti gatas na. Libre. Ha? Sigurado nga agpatangdan jay landlady mga agawawir. Isupay ti panangdan mo. Saan mo't kidingag daw tawat iti tangdan, madam? Mabainak man. Iso nga ikaklata, ha? Isungarod ako nak. Siyaklatan ti mga awir.
Alaam dito yan inton bigat, Mike. At ita, napaturog kundi anak ko. Nakakaasimat to anak ko. Pinanawan ti inana. Sa dinuwat at ti ayan na itan. Apay basta pinanawan na kami iti anak na. Anya tinagbasulak kan kuana. Diyos agsubli ka kuman kada kami iti anak ta. Ikuyog mo ta anak mo amang sapol iti nobyam. Amang ano marigatan ka, Mike. Ibati mo ti ubing, tao awirag. Alaman nga rodana. Sa anak pa'y nga minasigurado no masarakak ti balayda. Damok namin ti mapan ni lugar da. Nala, siya kung ti makaam mo iti anak mo, baro. Naimbag nga oras yumanong. Mabalintag damag. Anya day jay. Dito'y ka diti balayda Josie. Dito'y nga mintin todo ti karubayo. Apay ti asawak. Asawa? Lokas ta. Adda asawa ni Josie? Wen, kat adda no pati nga anak me. Anyat masapol mo kan kuana? Kaya't ko kumama ka sa Rita. Adala damaga kan kuana. Siga ka di tayo or-orayan na amang itulod iti order na. Ha? Wen, manong. Ala, mabitla nga rod dayabak. Jose! Honey! Antan to orayan? Honey! Anyan? Nagkasang matan na ito yan amuak. Nagsakit. Pakawanin nak, Mike, no nagilimudakan ka. Planok idin asinaan ti asawak. Ngam na konsensya. Diyak ka ba na panawan dagiti upat nga anak ko. Kat, ti anak ta. Di ka kadimaas yan kan kuana. Pasensya kan, Mike. Ngam sikan ti pangital ka iti anak ta. Di mo kumabaybayan. Apa naramin mo ti kastoy, Josie? Apay. Ala, pumanaw kan. Tamangan no makadlaw ti asawak. Agawid kan, Mike. Kat maudi kumanday to'y apa nagkita ta. No kaya tanak, Mike. Siyak ti makaammo amang suporta iti anak mo. Ha? Madam? Amok, apakaibabaan ti daya ukod ay ito'y. Nga may mayatan no maamuam ti pudno amarikrinak. Agayatakan ka, hindi pa ilaang. Ha? No kaya tanak, agkasartan. Kat agbalin ananam ay ti panagbiagyo iti anak mo iti sidong ko. Madam? Iti kasta sitwasyon mi itanak ko. Kasla kayat kun agamatan ti idijayan ni madam. Hanggang... Saan? Tsak kayat makidan na akin ko na. Gapula ang iti kwarta. Tamang ano sa anak tumatlang agbalin ang naragsak. No paayak ni madam. Sigurado agura anak. Kit pagpupudutan nak tumanan. Iso na sa saya at la pumanaw ako ni Jay. Mang panunutak langan iti sa balya pamuspusan. Tapno makatigada kajak mabaybayan ti anak ko. Agawid aklangan ni Jay probinsyami. Balot! Chicharot! Gumatang kayo! Balut! Gumatang man! Ha? Mapigbig ko tayo Jay ha? Nanette! Si kakadinday ta! Ala! Oh. Si Gamot Gayam day ta, Mike! Oh. Ala! Asino day ta ubam nga ubing? Anak mo? Wan Nanette, awan ngamin mga awir. Iso nga iko'y kuyog ko ngagla ko. Ala, kastaya.
Apay, ayan tina na aya. Awanan. Nagsina kami, Nanet. At iduga sa laysayan. Ala, itugaw mo mampay nga ron. Aginanaka pa itane, aglinglingat kan. Pati ta anak mo, aglinglingutan. Alaman nga ron, Dani. Medyo adayo ti pinagnak. Mabit lang ha, yalaan ka iti danom. No kasta, agpada ta nga ron iti sitwasyon. Single dad ka, single mamakmat. Ayan ngay mati anak mo. Nabayagan asin inaak, talino ko nakmat. Imbaga na abaro ngam saan matgayam. Anya? Kasladyak naman na makita man ti first love ko da eskola ka. Ah, ola ni daytoy. Tila malaglagit na. Saan man? Agpaisumat si ka ti first love ko, Nanet. Kanure si kamat. Saan? Sa bagay matkit di ah. Inton maminsan man kid di. Agkukuyog tayo kadagita anak ta. Tayin tayo agpasyar, Nanet. Ah? Ay kadun ah. Day talagayam. Nanet, kumusta nga iti bagbakan ka? Ada ka di matlanamnamakan ka? Sigurado ka akayat naklata, Mike? Adan anak ko. Katadamot na anak ko ha. Agpada talaang, Nanet. Mike, Nanet, ay-ayatan ka pa ilang aging gaita. I love you too, Mike. Agpada ta iti marikrig na. Agyaman ka. Pinaragsak na kiti kas taunay, Nanet. Paragkunak, data talaga tinaikari para iti tunggal maysa. Tauray ado na pasamak, tinagdaldalanan ta. Ngam nagsabat latta ti dalan ta. Wen harod, Mike. Ngam, maaklon mo kadimot laang ti anak ko. Tano siyak, nakasagana ka mangipatag iti anak mo, kaspud nung anak ko. Kastaak mo iti anak mo, Nanet. Nakasaganak amang ibilang kan kuhana, kaspudno nga anak ko. Agkasarta ko man. Ah? Sigurado ka? Iti amin na puso kan kararuak. Nakasagana akon amang ikasarkan ka, Nanet. Nanet, bakit? Baryaam da ito iti 50. Tay supot ko ti in-take out da amakan. O sige, Mike, lakay. Aywan, ayan dagiti anak ta. At daday dya salas. Agbuybuya da iti TV. Okay nga, Rod. Adto yan ti baryayo. At to'y matiginatang yu, madam. Sir. Ne, agsangputan dagiti drivers lakay. Umay damanan mga diti karinderyatan. Wen, bakit? Ala, dalosa akong tilamisahan na pangananda. Tulungan kan. Ay na, talaga napig sa dahi karinderyata diti sango ti balayta ah. Wen nga rod, bakit? Ikararag tayo ti Diyos na marso ha. Tabindisyonan na pa'y tayo ang negosyo ta. Tapno mapapintas tapay to'y pakananta. Kat lumawa pa'y, bakit? Uwen alakay. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Kat ammo na dagiti kasapulan ta. Iso apat tsak adi na tayo baybayan kadagiti anak ta. Biyag ti tao. Aramidak ti amin tapno makaadal ka lang anay bag, Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kayat kau, agbalin kan to ang maestra dito lugar tayo. Awanton ti mang tagtagibasit ka na tayo a pamilya. Wen tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka apalagipan, alalaingam ti agadal, why? Wen tatang. Sapay lang kuma, tadi nakpaaya ni tiara paap ko kang karisa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mo, kabagis Rudeng. Kasla di ka mabanbanaw. Ay, para kin ni Risa nga anak ko, ter aramida, kiso nga gag-agawa ak kabagays.
Kayat ko makaadal na imbag jay ka anakam. Ay katuan angam di kamutan agin ina na kabagays. Amangan numakala kamut iti sakit mo iti kastangar aramidam. Napigsa ti kararag ka o apo Diyos ka ba guys? Iso sa anak ngagsakay. Kabagis rudeng. Awan, di rumba nga pagdanagam kanya ka ba guys? Kabalak na ito nga aramidag. Nangato nga men ti arapaap ka para iti anak ka. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayaw. Kumusta mo iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasayaat mo't, Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama pa nagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama pa nag-eskwela. Masyanak pa yun kankwana. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie. Iso alala ingak mati agadal. Ay katrumbang laang ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mo. No paayom ti kayat na mapasama. Auntie, No kasapulam ti tulong ka. Ibagam lang kanyak. Si dada anak at tumulong kan ka, kaanakan. Ay panawa mo daytan inawa manak ko. Si akong ti mga ramid iti dayta. Ingkakidyalayan jay librom ta agribyo ka. nalakalaang dating aramidan, tatang. Siya kaon. Mapangkan ni jay salas kat alam jay librom ta agbasa-basa ka. Tatang. Ay saan ko manatangkan ti ulom Risa. Aramid mo jay bagbagak. Wen, tatang. Agar mo sarkan, sakbay amapan kay di pagadalan niyo anak ko. Nagsapa kayo matan na nagluto iti pagarmusaran, tatang. Aywan diyak ngamin kayat na mabisinan ka amapan di pagadalan. Tatang. Alag tukaw ka nitan, tamangang kan. Wen, tatang. Adda ka mat gayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan, kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka ngamin ang nakita di kalman diti pagadalan? Gaputa sa anak asimrek. Adda ngamin na panak. Randy. Adda ka di pa klase mita, Risa? Awanan. Ornosek lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawin akton. Kwa? Adda ko mapay pangawisakan ka. Sa dino? Inta mga niti restaurant. Ay na, pasensya kan, Randy. Naskin nga agawid ak adagos, kalpasan ti klasik. Mabita lang mo't amangan. Please? Randy. Agpakpakaasya, Krisa. Mabalin ka di akaduain na kamapan mga niti restaurant? Sige man lang. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Karisa. Di ka madanagan. Siyak naggastos. Kan itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na kabagays, itay kapay apumanag na dito'y paraangan niyaw. Apay aya. Maliman, di pala nagawid ni Risa nga anak ko, kabagays. Ang mga no dapay klase na kabagis. Di ka kadiunay agdandanag. Ang nakasangpit kumaan iti kasto nga oras. Sa dino nga tinapnapanan na. Kasla dinak dengdenggen kabagis ruding. Ang mga no dapay di pagadalan. Iso asaan pa'y anakawid. Ay, kabagays. Agawid tulat ta numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagdandanag mo. Kabagis ruding. Apay nga itakala nga sumang Petrisa. Sumipngitan. Pasensya kayong tatang. Saanin ang maulit? Agpapaaram kan sa amot iti pagadalan yaw. Tatang. Gumarang ganjang kamutan. Agpudno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iso simang pet ka iti 10 oras. Napan kami lanangan iti restaurant kinirandi aka adanak, tatang. Kuna kun kahit nga damadingar aramidam. Lalaki mo gayam ti kakuyog mo. Iso nasipngitan ka na nagawid. Tatang. Ay, Risa
Di ka agar-arami di tijak kaya tapno nasaya at kamot kanyak. Ha? Tatang. Tandaan am dayta. Wen, tatang. Apay na kal uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di? Kwa. Awan day tirandi. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di ni tatang mo? Iso analiday ka manin? Wen, Randy. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ijay balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay nginong tan na ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang amin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapanakon iti sumaron a subject ko. Sige. Aganan nagkarisa. Basit lang na panaguray, agturpusin ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta ka ba, guys? Makunak taon nga da nagbanagan dagiti bambanog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandanain ti pa nagturpos ni Risa iti kolehiyaw. At danton maestra nga anak mo, kabagays. Ayun ken ka na kamay. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayaw. Gaputa, adanton maestra nga nakao. Kabagays. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kaw. Tapnod da pangalagi ti gastusin di anak kaw nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayon iti kolehyo, Risa. Wen, Randy. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day takan nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin adwata ang makapasay ti board exam. Si Kaman. Kaya't kumat data. Tapno adda kadwak nga review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay ana ibagam data. Amkag ngamin, nga mga numaysakan to na may strakat, malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanap dagiti bagbagam. Apay ko mamalipatan ka. Ken may sa, agpada talaang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Ang mga nagbaliton tirik nam kanya, kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak ngamin. Ang mga di nakton pagan ano. Ay, jak maawatan dagiti bagbagam, Randy. Sana ko nagpalpalikaw pa Ma'am, nalablabos pa yung gayam ti pangibilbilangakan ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy. Pakawanan na kumano ni bagak da ito Ngan, day tatipod no marikriknak. Di nakman rabakan iti kasta. Ni, saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni ti kolehyaw. Tilangan pa nag-board exam mo ti aramidam tapno naan anay kan a maestra. Agyaman nagtatang. Di kag danag, anak ko. Igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanakkel ka dito lugar tayaw. Tatang. Wen, ket gaputan nakaturpos kan. Parchik mo't aja may sa akal din kaw. Imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. Ana, da kayo latta ti makaam mo, tatang. Adto ti kwarta nga ramatem iti panag-review anak kaw. Nailalay nga muwain. Wen, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ti amin. Tapno maipasakto ti board exam ko. Day taman, di kayat ko ang mga gananak kaw. No may sakan to na maestra. Napintas taon ti panagbiag ta. Wen, tatang. Kahit sa dinaw, ti kayat mo apag-reviewan ngay.
Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makamaw. Asa na balay, ta ited kumit ti kwarta aka sa pulam. Nakasagana ka din ang mapan iti review center? Wen, nakasagana akon. Imanugot ka din ni tatang mo nga jay syudad ti papanam? Wen randi, impakadakmet lakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rod ano kasta Risa. Adam mo ka mabalin mo apagabangan bayat ti panag-review. Kasta ka di? Wan Risa, isungawan ti rumbang nga pagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagay. Ay, wan ka ba guys? Napan nag-review jay ka anak kami jay syudad para iti kinamaistra. Ay no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-ana iton a maestra ka ba guys? Ay nakabagay. At damot laeng ang nagbanagan dagiti bambanugmaw. At dantumeten kaanakak a maestra. Ay, wan ka ba guys? Maestra ko naman. Mabainto matanadag iti karuba amang lais kanyak. Rabien ka ba, guys? At da ka pala dito'y paraangan a nakatugaw. Wan ka ba guys? Pampanunutik laeng ni Risa nga anak ko jay syudad. Kumusta nga tan ti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramiden ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalintun a maestra ti anak mo. Ay, rumbang laeng nga ramitin na ti amin, tapno makapasa ka ba, guys? At down tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno laeng adamited ko apang matrikula na. Talagang amin na kayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba, guys? Ala, sumrag kakit din di tabalay mo ka ba, guys? Rabi iuna yan. At da ka pala dito'y paraangan niya ngagpampanunot. Sa anak pa nga ngagtuglap ka ba, guys? Ala, yun ang namlatan ti agawaid. Sumre kak tulatan di tabalay no madamdama. Ano ka di mo't laeng tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw? Wen tatang. Ala, mangtedak tumanin iti gastusan para iti examination mo. Agyaman nagtatang. Adon tirigrigat yo kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutan day ta? Pagrebengak nga amam, timang paadal kang ka. Tatang. Saan ka mabambanong ngagtrab-trabaho iti talon ka o basta damaited ko kang kagastusam. Tatang. Alagi na nakananakaw. Amo ka na banog ka naggapaw jay syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa. Uwen ka ba, guys? Nasapa itay anapan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakil tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib jay anak mo. Natawid na ati kinasirib ko ka ba, guys? Ay. So apat siya ka makapasa di anak ka. Ka ba, guys? Iti saan ngagbayag. At danton maestra nga anak ko ka ba, guys? Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Madandanagan na, Randy. Uri siya ka rod. Agpadatay ti marikrik na. Masapul ang makapasata, Randy. Pampanunutak ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Iso arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa, Maasyanak launay kinitatang ko. Dandan ni saanan nga agina na nga agtrabaho ijay talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa. Na nga tumatara pa up ko para kada kami kinitatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. Resulta lang ti maururay, Risa, anak kao. Mamati aklaunay anak kapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablaawan ka na nakaw. May sakan to na maestra. Ti kayat kaw, dito'y kalugar tayo nga gisuraw.
tatang. Well, ni paniknik mo man ka dagiti mang lalais ka da tayaw, akabalan tayo mo ti agbiyagan na namay, sana pasig arigat ti mapadpadasan tayaw. Tatang. Ay, maragsa ka nakmait, gapota addanton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kahit asawan da ito, Risa? Awan ba't tinagan mo iti listahan lagi nakapasa ang maestra? Ha? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? Tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, dad na kumanagan mo iti listahan lagi nakapasa. Baka wanendak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gayatan da ito. Di ka man nagsangit-sangit da nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Diyos tao. Ita, kastoy, ti subad mo kanya. Baka wanendak, tatang. Bakaw-bakawanan, pumanaw ka salbang. Ang mga nudyak makapagtepol kat madangran ka bay. Tatang. Pumanaw kan ko na, kat saan kan nagparparang kanya kiti kaanuan. Sige, panaw! Ay na, kabagays, saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namit anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan ka no nag-review-review pa'y? Pinainak isarumbang lang kang kuha na ti mapapanaw ka ba guys? Anak mo ni Risa, kabagays. Di Maawatan ka man ko sumanaw di ta ka ba guys dilya? Awan mo tinitulong mo kanya ka ng paadal ka ni Risa kabagays. Kababain ka dagiti karuba asaan ang nakapasa ni Risa iti kina maestra. Ay na, anya lang ti kunaenda. Di bagbagadan nga awan am muna ababab. Isangit mo lang Lisa. Tapno malagan ang tirik niya. Kasano akitan, Randy? Pinapanaw na ko ni tatang Ijebalaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong kanya. Randy. No kayat mo, agnaid ka ni Tibalay mi. Kasaritak ni nanang ko. Anya? Nakapasaak kas may sa ati Risa. Matulungan kay ti pagparparikutam. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagaputa. Ay ayatan ka. Randy. No saan ka man na nakapasa ita? At dapay mat sumaron na agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga naramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka. Iso di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, makapasakan tumatlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? At danto pa'y napintas agasak nga uray kang ka. Makataunan, tinapalabas manipod pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabagays. Ay na, agbababawi ak iti dayjang naramid ko. Mailiwak pa ikit din kan kuha na kabagis. Ay na, kabagays. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutlaang dayjay. Ay na, sapay la ko maakabagis. Agkararag kakit day nga agawid ni Risa. Saan nga amo ni Risa tagimula iti sakit tinakam. Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagis. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyang manak na unang ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni tatang ko. Anyang aro ti panggap mo ita? Agsubli ako ni Ijebalaymi. May samot tan atawan ajak nakita ni tatang ko. Mailiwak matan kan ko na. Si kalat ti makaam mo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak ang nagparparang iti makatawan. Kayat ko ngamin ang maipamaysa ti panagrepasok. Ha!
Risa, anak ko! Wan tatang. Siya daytoy. Ay, nagyaman na ang anak ko ito nagsubli ka matlayan dito'y balay. May ilang ako na hanggang ka. Pagkawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid dak. Ta ipakaamok kada kayo amay sa itan anaan-anay a maestra. Anya? Maestra ka itan, anak ko? Wan tatang. Naipasak iti may kadwa agundangway ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman na, Diyos ko. Sa anak anagimula iti sakit tinakam, tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pagkawanin na ko, ma. Ay natatang, lipatin yun dali jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Wen, anak ko, ay na, professional ka gaya man. Nakaragrag sa kak para kang ka. Kahit naiulitak-tag daw iti pamakawan kang ka, Risa. Biyag, di tao. Handa masabat ko Pilay ti maysa. Kutimot maysa. Pukol ti maysa nga iman Itala makitak dagita Asit gakman ida. Papananyaw, kakabsat. Ay, naimbag nga oras mo, kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya dayjay, kabsat. Adda ka di ama mo nga agnagan iti Simon Numisyo? Ha? Tay mo't kaarubak day ta. Tay ka dinatayag alalakay, napudaw, kinakutaw. Wen kabsat, iso, sa dino ka di dito ti balay da. Asidaglaang ije balay may, ti balay na. Umay kayaw, takuyogan kayaw. Ay na, agyaman kami kabsat. Ay, siyak gayam ni Linda. Isumot ni Martin nga asawak. Naimbag nga oras mo, kapsat. Kastamay, milito gayam, tinagan ka. Mala, umay kayaw. Tamapan tayo ije balay ni Simon. Kapinanuyo ka din ni Simon. Ay, kaanakan mi kabsat. Sige, mapantayo nga ruday. Abay, anyat masapol nyo, ante, angkal. Umay kami kumagpakpakaasikan ka, Simon, kaanakan. Si kalahangan ti ammo mi akamangan mi. Nauram nga mintay kalkala pa umi, katawanan pag naudan mi. Anya? Wen, Simon. Kasyan da kami kaday. Ta makipagnaid kami paila dito balay mau. Marigatan kami ni jay sirok tirang tay pagturturugan may. Hado ti lamok ijay. Ay na, pasensya kayon. Ngamawan pagturugan nyo dito. Masikog ni bakit ko. Kinadadwa nga anak ko. Nailit una yun, ti balay may. Ay, oray di ta kami latabal kunan amaturog kaanakan. Ay, sana. Kababay ni ti asawak. Pasensya kayon. Padasan nyo ti mapan ni balay dagiti daddo makakanakan nyo. Tadakdakal ti balay da, ngamda kami. Mabain kami mat nga rod kaanakan. Kit na ba'y, di kayo mabayin kanyak? Ha? Kapain nyo dagiti kakasinsin ko, ngamsyak. Di na kabayin? Ane, sana kasta. Basta pumanaw kayon. Sorry, ngam awan espesyo dito balay may. No kasta, saan na kayo pinasangbay di kaarobak, kakabsat? Ay, saan nga rod kabsat? Kat papanan yun nga Ay, kumpurmen Bakag subli kami manan ijay si Irok tirang tay ijay abagatan. Tay ijay matla ti ammo mi apapanan. Ay na, delikado ijay, kabsat.
Ken narugay ti jay sirok ti rangtay. No kayat yaw, umay kayon di tabalay kaw. Sigurado ka, kabsat. Wen, adamot bakante a kwartaw di tabalay. Iso na laeng ata basit la a kwarto dayay. Kayat yaw. Ay, kaya't milaunay akabsat. Ay na, agyaman kami unay. No pasang bayan na kami iti balayo kapsat. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, kabsat militaw. Managtulong ka, iti pada matao. Awan anyaman na. Hapay. Awan plano yaw nga agawid iti probinsya yaw. Ay, awanan ata awamot nga rod balay may itsayan. Tanauram kat nga rod kapsat. Awan pagawidan may itsayan. Kan tay kakaiso na adagami. Insaldami tapi nang pa-ospital mi ti apo ko mi. Ha? Apay ti apo ko yaw. Nagsakit ngamin. Kanser iti utak. Ngamdak sang kasat na di na nalasatan ti sakit na. Nasapa matlapim mo say dagiti dadakkel na. Iso ada kami tinangaywan iti apo ko mi. Hagaman yan ta nasapa mati pupusay na kabsat. Anya? Ay, sorry No impalagip ko tinapagting tinatayan nga apo ko yaw. Ngem no pay kasta. Makipaglading ita. Kabsat. Agyaman na kabsat milito. Nakaladladingit lang amin. Takakaiso na nga po ko mi. Ngam na po ka mi. Hangam naklon mi matkit din tinapasamak. Iso na lang tadyak maliklikan ta ang sangit tunggal malagip ko tinapasamak. Mala. San abalay? Ta sigurado ang naragsak itan iti sidong ti Diyos. Kabsat Linda. Agin inanan ti apo ko yaw. Ha? Nay, papananyaw. Mapan kami agpalimos. Isupay ti mapalimusan may. Naimbag lang adamot maitin may nga abang mikin ka. Uray pasit lang. Anya? Ay so, saanin? Di kay rumwaran. Makalangab kay laang iti asok iti ruwar. Ang mga nuag sakit kayaw. Ay na, kababain matkan ka akabsat. Makipangpangan kami lang arudan. Di kampay makaitan iti abang may. Ay na, saan na problema dayta? Kabsat Linda. Adda basit pensyon kaw ngaw awatag. Nuan niya ti adda. Pagraranudan tayo. Saan kayo narumwar? Tamang nuan niya pa'y ti mapasamak kada kayaw. Sa pa'y nagadutilugan. Delikado kakabsat. Nagsweldo akong tatang. At titikwarta tayo. Ay na, saan ay nanak ko? Igatang yuki day ti masapsapol lagi ti apo ko. Ay na, pagrebangan mi nga anak yu timang taditikwarta tayo, tatang. Adamot ti pensyon ko, anak ko. Sandak apakadanagan. Basta alaan yun daytoy. Naimbagla paggatang yu iti agas yu. Ay, kit agiamanak nga rod, anak ko. Ay, huwag gayam, tatang. Apay, asino dagi sa nga iliyo diti palayo? Ay, Dalinda ken Martin. Agasawa dagi jay. Agpada nga da diferensya ti bagida. Asino dagi aya? Kuha, gagayim ko. Awan ngamin pag naedanda. Ket nasya anak mo't kadakwada. Anya? Kat, anyat pang gadanda ngay. Awan takas jay ket nga rod ti kasasaad da. Ni, kaya ti asawan. Libre ti panagnaad da diti balay? Pati kananda libre? Da kayo ti mangpakan kadakwada? Anak ko, saan ang nasaya ti agim imot? Awan ngamin sa bali a pagkamangan da. Kun may sa,
Bakit kin lakay dan? Kaasi damay. Wen angam ni kasano day tangay. Mangala kayo iti pakanan nyo diti balay. Duday. Ay, kitaan nyo Di kay kumapalukluko, tatang. Ang mga numang lukluko mo, dagita. Kaya't ko ti makatulong, anak ko. Iso abay-bay anak ko malaang. Kit nun na mo kakabagyan ka nun ni Mang Simon dagiti sangaili ni tatang, duday. Anya? Ni Simon, ang nakatangtang si Takaruba ni tatang, Manong Wilfred? Wan, ay sana mabali na. Sana tinulungan ti kabagyan da. Kalpasan na, ni tatang ti mangtulong kadakwada. Naglalaingan dan ngay. Isuda kit agnomar itid ta akwarta ka ni tatang ay. Ay, huwag nga rod Ay, binagaakmat kit din ni tatang. Kakaisuna, ti bagi na lang, ti pampanunutin na. Nangala pa ila, ti pakanan na. Madi ati kasta. Ay, kasta nga rod mo ti kunak Manong. Angam tsaka mo. Madlaw mo tapor sigido amang tulong kadagiti at tao. Ay, unay laki din ni tatang. Naglaka kami na mamatpati kadagiti tattao nga mas asidagkin kwa na. Kasaritam tumot Manong. Sige, tamapanak mo't iti balay ni tatang. Tainak mo't ikan iti kwartana. Tatang, saan nyo nga amu dagiti at tao? Pakaragsakak dar aramidag, Wilfred. Sandak ko maapakibiyangan. Ngam imbis ngagsalukag dagita at tao. Saan na? Tapagbalbalin ninyo mo't idasadot. Kasano nga ron ngagsalukag da. Kat awan mo't nga ron tibaildan anak kaw. Padak idan a senior citizen. Kan ada diferensyada. Anya ko maatrabaho ti sarkanda. Ay kat problema damo daytan Saan nyo na pagparikutan ti problema ti sabali a tao? Kakaiso nang awanin ti pampanunutin nyo. Bagiyo langan ti panunutin nyo. Ngam nangala kayo pa lang iti pakpakanin nyo. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao, Wilfred. Aginggat adda maitulong kaw. Apay kidain ajak tumulong anak kaw. Apay baknang kayo aya, tatang. Dakkel aya ti pensyon nyo. Kit basit mo't. Ha, imbis nga igatang yo ti agas yo. Saan? Tadamit pampanunutin nyo sa bali a tao. Mala, tapno awanin ti may bagbagayaw. Saan dakaw nga ikan iti kwarta. Tadamit kwartak. Umdas ti basit a pensyon kaw para iti kanan mi atalaw. Makaammo kayo. Makapaawan ganas kayo mo't. Uray ko manubak nang kayo. Tauray tulungan nyo amin na marigrigat, mabalain. Ngam saan mo't nga rod? Agpanunot kayo mamit tatang. Tiki di bagiyo ti panunutin nyo. Saan kat ati sabali a tao? Oh, adaw. Inggatangan kayo iti baro akawasyaw. Linda, Martin. Ay na, kababain pa'y kitdikan kan, Milito. Wen nga raud, mababain kami kinkan. Mainay-nayon kami paggasgastusam. Ay na, saan man aday ti panunutin niyaw? Asino pa'y kumatag ti tinulong no saan adatayaw? Ay na, naimbag kaunay a tao, Milito. Ni Apo Diyos timang bindisyon kan ka. Amin tayaw, mabindisyonan, kabsat. Gusto dagito yan na napalingkay. Tanadagsin unay no nayunak pa'y. Inak aguren iti pagluganak nga gawin. Da mga numabisinan nagiti kabalay kaw. Kaasi mo nga minagiti nga agasawa. Iso nga ginggat ka ba ilak. Tulungak ida. Tawan mo't piman ti sabali a pagkamangan da. Ay na, medyo nadagsin to imot ko Okay. Olayo dak palayo. Sukuret karitan. Ada pa'y kiratang ko palayke. Nay, insik sa maday tagil ilukaw. Okay. Olayo dak ka. Naglaing matay nga agsao iti ilukaw. Wan, obayak ko. Mabanak ko na yan, lukan. Dayay, napanay. Ay sos, naragrag na tipita ka na. Pinutag, taikamat ko kankwa na. Madam! Mabit lang! Ay, nagdardarasin na naglukan iti kutsina. Ay sos, napanay. Ay, sapay nagpuskol tipita ka na.
Hala, nagado ti kwarta na. Saan nga minunay ang maisira? Sa napuno ti kwarta? Ay, pasig mo't adulyar na gitaw. Ay na, ipan ko iti police station. Da isudan ti makaamo ang mangitonton iti daytaw. Sika kareyag nakan, Milito. Ha? Ay, wan, madam. Apay ka day. Linamag ko polis asino nang isople wallet ko. Sika ay bakata. Ha? Ay, wan, madam. Kinapudno na. Nakita ka na nagtipita kayo, madam. Kinamat kayo. Ngam saan kayon anak kamatan? Ay nasaya at katao. Malmalaw kaskat ka. Agya badak. Ha? Eh, awan anyaman na, madam. Saan kumut ako kwa? Apay kumatagi kwa ngay. Nagsaya at katao. Kapora saya at ka. Kung konaat ka, ikat ka waltam. Ha? Ay, saanen, madam? Saan ang agsapsapol iti gungguna, madam? Basta ikat ka kung kona. Ato'y kwaltam. Ha? Nay, nagado a kwarta. Hala, ay, saan, ma'am? Alaab tatan. Sanak pumanaw no ti mo awatan no kwalta. Ay, Sige. sige madam. Agyaman nga road. Oh, adtoy, Linda, Martin, kwartayaw. Ala, ay sus, para kan kadayta. Ngamapay nga itad mo kada kami, Milito. Wen, tad-adda ka sa pulan nyo day ta kwarta. Kababainkin ka, Milito. Ay na, awan ti rumbang nga pagbainan nyo, kunakmait. Inted da kanyak day ta. Iso nga itid kumit ka da kayaw. Ay na, agyaman kami, Milito. Pangrugyan mi da ito'y nga agasawa. Tapno da pangalaan mi iti pagbihag mi. Ay, agyaman kami iti da iti agatad nga intad mo. Ay, oray agawid kami ni Jeff probinsya. Aramaten mi da iti pangrugyan mi. Ha? Wen, Milito. Kitbayam, tagbayad kamin tao. Ay na, baybayan nyo man day ta bayad-bayad. Awan ti rumbang abayadan yaw. Tawan ti utang yo kanyak. Ited ko kada kayo day ta agatan. Takasapulan yaw day ta akwarta. Unay kayo matan tatang. Intad da lang arudan agrasya kada kayo. Impadawat yu pailaang. Anak ko, ad-adda akasapulan da Linda ken ni Martin ti kwarta. Ay, di yu kid Diyos usaran ti panunot yu Tanangem kumamay ti panagsasaom. Apay ay alapdandak iti kayat ko nga ramidain. Ket kayat ko nga ron ti makatulong iti padak a taaw. Ken maysa, saan la na in materyalan a banak ti mangmangted iti ragsak kanyak. No diyo amo ti tumulong iti padayo a taaw. Sandak nga iramraman, tasabali Tatang. Isu pa nga asiyaw. Baybay andak iti kayat ko nga aramiday. Tapakaragsakak ti tumulong iti padak a taaw. Naimbag man, na nakapasyar kayo dito'y balay. Nabayagay na di kay imimay anak ko. Maditibagbagik. Sa anak ko mga umay. Umay kayo mo't kumustain tatang. Ay na, siyakla ko man tinapan ni balayaw. No kastagaya mamadmad iti bagbagay, Wilfred. Uray siya nga ron tatang. Maditirik nak. Ngaming karigatak ti imay. Apay nga ngagsaksakit kayo mutan, anak ko. Ay, Uwin nga rod, tatang. Naimbag man, ta nakaranting kayo latta, tatang.
Kasla awan sakit yo. Awan mo't talaga. Awan sakit ko. Nasalon atak, anak ko. Imbag man, tatang. Siyak. Ada na doktalan ti doktor a sakit ko. Ada diferensya ti may sakit nik. Kan ti liver ko. Anya? Oray siyak tatang. Adamat agaga sakit ibagik. Adda bukol iti barukong ko. Anya? Ay, sos. Hapay ngay. Mabaybay-an yun sa amin ngamin ti bagbagiyaw. Saan ngamin apuro trabaho at aramidin yaw. Agi na nakayumot ngamin anak ko. Tatang, Sige, mabitlaan. Tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Dito'y kayo laang. Taagluto akbiait, anak ko. Ala, mangan kayaw. Kamutay ken mais to'y linutaw. Saak nagtimpla iti limon Diyos nga inikak iti diruna. Mayat dagitaw yakanin yaw. Nang runa no kasta nga darik-rik na inyaw. Saan nga minapasig aginatang iti ruar ti papaunag yaw. ay, naimbag kayo pa'y tatang. Nasaranta kayo lata. Ha? Uwan nga rod, tatang. Saan akas ka na kami kaniduday? Adumot marikrik namin iti bagbagimi. Amuyo nga men, anya, anak ko. No kanayon ka nga agkararag iti apaw. Ken nasaya at ti aramid maw. Tulungan na ka ti Diyos. Tarabayin na ka. Kas kuma iti itutulong iti pada a tao. Nasaya at ti tumulong. Tani Apo Diyos ti mangbindisyon ken ka. No saan man ang material abanag ti ipaay na ken ka. Salon at ti ipaay na. Di na itulok nga agsakit. Wen no maisagmak ka. Ay, uwan tatang. Maamiris ko itanti kanayon nga ibagayo idi kada kami kanimano Wilfred. Husto kayo. Kat pakawanandak ko man no pasaray tumngaran kayo idi. No kasya at tumulong kayo iti padayo at tao. Uray siya, tatang. Pakawanan dakmat. Saan gaya man nasaya at nga imutan ti pada a tao. Wen no adalaki di maitulong mo. Tumulong ka. Malaksid no talaga nga awan. Isu ada kayaw. Saan la at ibagbagiyaw ti pampanunutin yaw, anak ko. Panunutin nyo mo ti pagsayaatan ti padayo at tao No da kayo tinaikan iti grasya. Tumulong kayo kadagiti agkasapulan. Uwan tatang. Agpaimbagak. Kat no naimbagak kon. Aramidak ti bagpagayo. Uray siya, tatang. Wen, saan pa'y analadaw ti amin, anak ko? Agkararag kayo. Tani Apo Diyos ti mang paimbag kada kayaw. Tapno adapay gundaway yo amang sulnet kadagiti nagkurangan yaw.